Jinsabu għaddejjin l-aħħar preparamenti għall-attività politika oħra li se tkun indirizzata mill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fi triq Sarrija fil-Furjana nhar il-Ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu. Brabta ma' din l-attività News tkellem mas-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis fejn ħeġġeġ lil dawk interessati jirriservaw post. Bħalissa għaddejjin bl-aħħar preparamenti, kważi kollox jinstab lest biex għada il-Furjana triq Sarrija tilqa' il-Prim Ministru Robert Abela biex iwassal id-diskors tiegħu. Inħeġġeġ il dawk in-nies li għadhom ma bbukjawx biex iċemplu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jew inkella jibbukjaw online fuq partitlaburista.org. Minħabba l-protokolli tas-saħħa importanti li kull min ħajattendi jkun ibbukjat. Il-Perit Lewis żied jispjega kif dawn l-attivitajiet dejjem qed jittellaw skont il-protokolli maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Huwa innota kif kull min ser ikun preżenti irid juru ċertifikat tal-vaċċin li jindika li jkun ħadd doża tal-booster. Biex wieħed jattendi jista' jirreġistra fuq is-sit partitlaburista.org jew iċempel fuq 20901751.